Warga Patisi TV. Nado ki kena hado ki rangba kilaya hiar shamadan yasit marbanyang senyong bani shimenta shirhem hagajing ko penher bad ya ot kot gudi haga sengi sajan ka khatwai tarik urisau arjar arpusan kani galong shimenta jong gajing rakhi ya kalungkhu snem ga arpusan lane ga silver jubilee celebration joga seng Sunshnong Youth Welfare Organization kani ga de ga seng ga penyait ya ka Elephant Falls ding pun on jenda day bajurkal air kat no ki kot kudi ba internet bat ki babun rong bun rup kin tap op ya ka sun beneng wat la kata ka don hi ka jing yakun hagaba la don ki ba job bat don ru ki ba dukut no toy kinong yesim menta baro ki don arpu arngut ubawan nengkong udai hi kumbala jer kerteng u hame ban job karbani ubala yora ya ka song pisa 1,000 tengka bat ke trofi Bot sau Jonathan Rembai ubawan baar rengkat kasong pisa lai hajar tengka bat ke trofi. Bat wan biang mame rang selang ha ke kerdan kebalai ubalayo ar hajar tengka kasong pisa bat ke trofi. Ya ke special prize layo ra dau daman sendor bat kasong pisa. Nang ni syakmat kipat nong syong syong nakaleng katan kindang ye shimenta. Hagi babun kiba harukom kijingya kop seisap. Idon santali ki sinong lele ki ngia form ki santali ki samla jung santali ki sinong kata kata sadau kamar panyang senyong kelajam kabanyun bat kapomlu ngia form ni ka organization ka cing temu kolong nang bantaban train nak kamta ka bha kamiat ak imlang ka salang tengi hadin ka niga cing ya lenti ke jungi nadu snam kaya syajar kendai spa arhajak pakan beriu gila sedangi kan sing ngene kam re aksnem arhajar gila pom gila penkela kerteng nok sikasan Sunshnong Youth Welfare Organization na ka JSC te hakane kapor gila simti ya kon penyaj ya ka wei ni ka cok kai wadon hang te po Elephant Falls dan yang tu ketika dising ya sedang penyaj nama ba haki por kun shua kane ka cok kai ka Elephant Falls ketika wei ni ka jaka ka ba penanam sniu pha baki kam sniu barok ki bubun phagi dan hangte tedei nak takadaw bangi nakaliang jonggi kum ka organization kum ki samla jong ki dong ki than ni julek ya kan volunteer ka ban yarap ya ka ban ay ki jing singan yang mentai ki turis te hadin ka tu ngi yo jingbit no naka tourism department ka sarkar bang penyaj ya kan ka jaka cungak kai pertei bat te nadu ka pon sedang penyaj ya kan ka jaka bat nadu mengisimti mengi kalau nggak jaka kebesingan kalau bagi turis ru kelas dang manuan lek pun manusia umdan syu bawan ke turis bakal dong di jaka kebasniu bat kebating wa gimnut syu ya kemen ya lek nyamai an rei menta kalau long jaka kebesingan pa nadu mengi penyat ni te menta lu mulai dap ba arsan tlikis nem mengi penyat ya kate kacing pek kecengi ya kate kacing ya ka kacai Elephant Falls kicing kibun mi akan du hagai jingyai lenti ke jungi haga lang ning parkhat aga badai batka
tangi pej akal yang ka pisah kan karu men bu i belon tiang te ila mat pun ba kecing ale bon mi kandu ang te an reda kecing yarap cing kersan lem ciki we pan kam tam iri orang ba i we ne iri orang ba iba ai cing kersan phai ngi ba di lalu le lang ba kecing yarap cing kersan lem ciki ngila wan nya ciprang i kan kam le kapor pas dang le nim don i nal dehi reda kecing yarap cing kersan juki ila yo ya kapan penya ciprang i kam ban thungru yaki nong pej ki nong kpi ing te ki volunteer ki security staff pan yarap iki la ban yarap na kam tai ki toris icing ki dan bon ba me kendu aki imlang ka saklang ru ya bon me kendu kijing wan ya kaban kidon mo ha kendala ya ki kam bon kila sedang pas ka ban ya bisni ban pihun an rei ni ya be akalenti ka badai bad hadu mentah ngila menlong ni kemelong mentah Pen rius pa ya kak tien la jong pen dam kam ya ka bakan kiu kak tien khasi kak tien la jong ai kan roi kan pa balai pi ong gate habangi don la ka jong ka kentien khasi kerdop lani phalor beli lani khang ya katuka phalor ngi ju ya ong saka weipan kakten khasi kam ju ong ban ya kiw yau up hinrangi kiw yau thep to da yakan mau kendit ho lapan mi da kapate CCTV na ka benta ka jingmentoi upat ba